vhahlungwane vha khou ntshana na Rita the blogger ngo to ralo vhahlungwane vha khou sumbedzisana zwori Rita u khou ṋea tshitshavha vhuṱanzi vhu si hone, nahone na liṅwe zwithu zwa dzi khothe a zwi nyagi muthu a sa pfhesesi tshikhuwa, a zwi nyagi muthu wa dzi dade ḓiḓoḓo ono sokou ḓaḓa vha tshi zwi amba ni a vha vhona vho hlungwane. Mara no ya nga nṋe ndi sokou vhona ungari Rita ndi muthu o ṱalifhaho, ndi muthu o vhalaho ane tshikhuwa wa tshi pfhesesa. Ndi amba uri tshiṅwe tshifhinga o vhuya a poster na matric certificate tshawe ṋaṅwe hu certificate tshilani tsha kale, mara o dzhena tshikolo wa tshi pfhesesa tshikhuwa wa tshi ḓivha na zwithu zwine a zwi ita ri a zwi vhona uri a zwi sokou itiwa nga muthu ane a vha uri o ḓaḓa. Ndi amba uri u kone u ḓi articulate zwavhuḓi nga luambo lwa ḓamuni a zwi amba uri tshikhuwa a tshi vuwi vhana vhashu. Ende no ya nga nṋe a thi vhoni ungari u khou ri ṋea vhuṱanzi vhu si hone. Ndi amba uri ṱhamusi vha tovha vha si khou funa zwine a khou ita ngori ro no ḓi zwi vhona zwiṅwe zwo no ḓi bvelela na kha dzi khamera uri a vha khou takalela zwine Rita a khou ita. Tonga ri tshithu tshine vha khou vhengesa ndi tsho uri Rita u khou ri ṋea vhuṱanzi hoṱhe ho fhelelaho nga nḓila dzoṱhe, ende a vha khou nyagana na hezwo ndi zwone zwine vha ḓo mu besha ngazwo. Mara Asmini nṋe ndi khou ṱuṱuwedza uri Rita kha ise phanḓa na mushumo wawe wavhuḓi, a songo tou nyamisiwa lini, a khwaṱhe kha zwithu zwawe.